Badwam dwumadi so yada se papa wa afe na afidie no de ato ha news no ene yawie ya de adu so de bon krata na afe ya boawremu online so ebre ne bemu so odaroma ye bebie na afe wonso nkomo one yen ache enne yawo yi mene incoming yes sana star no nko ha de obo incoming dia Bismarck akwasinsi agina na so ohwe animu kwan se 2028 ewa asante mampon de obokwa akopre ko se de ne me kro wonfa no ho anyimu a omedi agya no mu akwaba bia e fine pese na otwetwu mu no ne ade a bampacho kona meko meko se ne be ya asante mampon betumpo na sa na ya asante mampon be fra ne tumapa omo maba no bia ye na fam de no betimi ayesi bia wa yes but we are in the Gen Z generation. And say, so, mabru na eti abefo kwan ye fa so de mpuntuo eba no. Ye pay esu eni. It one the analog be ye mo ye mo de nyina afri 1992 abepem ne. Ye do mo nyina ase. No bia ye bia wa ya de. But this time we see a movie chronom e de free analog to digital. Ye ntwa so. Na expand mampompuntu. Yes, ntini nyina ni gyina wo so. Yes. 2028. Yes. Okay. The Gen Z candidates. So you count power to the people. Your bonya mempaye so be fam ye sanfie we nyina na enua yaba na ya ye be sa twe ye ho afre no honorable good morning yengo honorable akwasinsi ni Adom TV me daka ay dio ebeye me dofo fabi yesedie ade achi wodi fabi yesedie die esi woni so bia no determination be mu adu ho esinani so nti ebe mu amane nyon on start ya wadwe se edin yes ba o start nko a aboafo beba nyame boafo kese nipa boafo nso ho kwasi emfa de boafo emfa daily graphic da bokata and share as ye what the chief justice ma me get to talk on efoni aba na enura na LGBTQ+ ehwo chiwasho kopi wo Supreme Court was start it now say legal challenge to LGBTQ+ bill. Supreme Court demands fresh documents. Climate change, galamsey remain greatest threat to cocoa production. Repose confidence in YC. Commission response to registration slip error. 24-hour economy key to unlocking employment opportunities. Professor Opoku Ajiman. Daily graphic, enono. Daily guide. Enra the new chief executive officer ya mampani apa no so koda GNPC ano perifo no ko chia otekoko so asantme nyina wero 2472 ababio titani edma dwemtreni Freddie Blay kodu asmo kai say Freddie Blay extols otufo ya do otufo aye enkankabua ma GNPC efantuma pefra no ntino wabona basu eye pa so no cause for alarm. Electoral Commission so na e can say Mahama fires back at Nana Adom Kufuado. Supreme Court adjourns anti-gay bill indefinitely. 3 arrested at voter registration center. Daily guide. The new finder. President declines request for full KPMG report on SML GRA contract. Domahini eulogizes Baumia's humility. Campaign without insult. Supreme Court directs plaintiff in LGBTQ+ bill suit to file fresh motion. GRA backs 508 million Ghana cedis from pilot phase of VAT and invoicing. The new finder and the area no pay the anchor. Nguvu Mining, a good partner to Ghana through sports CSR projects. Angry Tontokrom residents renew demand as slain miner laid to rest. NDC youth chase leader accused him of chopping from opponents nyafu. Comes to the picture of George Opare Adom. YC board member offers prayer for smooth voter registration. Okay, let's say challenging us so much. Say na many the Ram Pai boom. Ya obon person rather na nyansa chitini. Kon YC ni die. Benwa de ye kakra. Ya hope na so be ye. E kina be ye sa ho ansafa na de awie. Nti adomonline.com so eni yewra da fia mapo ena echechi mu gay bill no ho nsam na nu aye nyina ye hwe bie wo TV so na beboa
na obi ahunu ne etua mu news no so head the brem aban lawyer pani so kire mu eye enya afi na obi si bia we de nyina waso ye saa onya afi na ba chechi ma kire saa nti eno ho asem so eno no na se de the bonkrata nso de aba no obadomonline.com nso a egu ha otumfo na etu CEO foforo GMPC efo wo kwekọ na koya adepa a ebeboa ama agirane na so se de agirane na so ano yewrese edu enketia nso na won nsentwefo nhia mu nkomo ne ba ko file limited voter registration exercise no eno so GRA addresses report of billions lost in EVAT revenue EVAT no mu okay ntino sika ya hwere ewo EVAT no so emu no ho asem ewa ha amend reliefs seeking to disqualify Mahama from 2024 race Ken Crunchy ordered by Supreme Court. Ken Crunchy Supreme Court no ura Ken Crunchy so no na need da kwan say okan kwen no amfa anya no so okwa independent nti ono so de yewura Mahama NDC candidate akọ I think it will be the second time. Yes. Say and disqualified but Supreme Court no aye ne so nko yiye nsakaye bi ewo saa ne sem no emu ti wo ba adomonline.com ansama hodo bi so ewo kwa wunya bra ni nyina na bekenkan na fe entume mu a ene ne ye omre kakranti kwesi wadaroma bia him say voter registration what do any dey kira e hwe kakra eye the parodo e hwe say bit me register mo no eye but we pray say electoral commission be ma wo mo enyem chihye no mo eye correct errors no abe content go say see about to na fe process any event e start free baby na akwa wie eda ye be declare nipa odi nkunim se mampani ene odi pa odi nkunim se mahye bedwane wo various constituencies enti say e start say na ka na nu ade no na emuye kakra chen day 1 day 1 dey na enu ade em say I think after 1 emu no sha say nya the challenge be say 1 hour be but we say ne ha adwen so yesem because ye nya no me announce we okay ye di nkomo ya na obi so de de ba nti your number sini ni 0302211701702703704704 03022117017027037004 also bre say voter registration and e bia wo ho asem ka say na no na tie ewo ho apart from day 1 now bia say across board sa eno ade say na tie na so ye hwe animu say na beye e bompa nti wo so betimi dia ba kwase nti if you say this time ye nye registration across the about 29,000 centers limited places to EC office into be to kwan and a day ababia ya over register into oba no be spend 5-6 hours or hono yeah we see can what so no and I said we working obi e to kwan aba waji days off bi on e ti so oba na anye ye no ye problem obe that's how was kwan problem me en first scholar wa homa no so me do for no pay ye mo ache mo akwa aba e de Adom TV Badwam so Felix nyame Adom me ho ye na mo so mo ho ti sen yankopon Adom ye ho ye na be me na no pay he na ofre efi uni ya be ma mi butukumasi o okay bro no be ya papa me wo pankro no okay estate ana etimetim Adom ma yenti o yo mini aba se bo duma ye na ma ho meteka na eboa o man no na pitakra me wo kan ye fa wo no fa hihye ho a ensemo a akodi court na emi se chief justice abewure mu no me pese bibusa ase me beto news no wo kwan mu isi o ma ka asem no for public se obi a hwe bi ne yenti ase ana se o ma ka no kokua mu na aba na eja se ne o ma be ka ho nsem ame ya te ana le bi wadaroma se ndu enu ano mo obi a hwe bi nti obi antie nya afa ne yakoye no kokua na obi bechire na asesa nsem ase kasa ho se de wote ye pa no se fiate a de fie ka je kwesi na asesa nti wedi ye nyina na yetie bi na ye se de o matu ahye eda ye nimu nti ye nim se du ho nso a o mbese gya atum se de o gya atum nti wadaroma sa na koye ani
Ani me say me ni aba di o ma ye di o ma ne me bo ma ba so e bi say yempe nchi wa hyew bi a say ye be wi asem na sabi ya ji atumu ya ni antumu so ana obi e so say ye we ni nti ni ya ni antum but o ma ne mo no ho modern say sa asem ne ehu hia ye pa ehu hia ye kristo fu ewum obi so wa homa no so yemfo no so ye da se papa na wa homa no so na no pay mo ache mo akwa abado Badum TV Badwam so oba memo wache ye je so fache yen so so no same ni o same mo osmo ma me ne na boko de Nyankopon Adom ye ho ye papa na mpacho so na mpacho na ene doctor ama doctor we chire say surgery bi wo ho e so ye enti anesthesiologist ono na abai empa because o hwese na de bia wo ye marketing man say on kopre wo asante mampon me hwe ni mora na mampon no mora no ofem omra medwen ne MPP se na obenya deputy minister for wo be ne help me deputy minister for health don am jono se na de bia o market because di pa no esa wo kwa market kwa obre wala so apese o de na no pokwa di ma kwa market o ko so wo deputy na market yo efe ma me fe fidie so na me nchia Ghana man paying na nado danko ekufuado na minchia na abeduachi Dr. Mahmoud Bawumia na minchia abeti FMP katre akwasinsia se onfa no ho mebo man commerçant no wo fo ho onabo branch champon no fo nche baby fiama yeah papa ya da se oba no ayi ntiem because ebi mo wa homa no so hakim wo so be me na no pay ye mo ache hello Hakim ya mwache mwa kwa baba Adom TV Badwam so. Wede mi pacho ai a feminine se madune kaka. Ya oba. Hakim men ti o TV ne so ai. Men ti o TV ne so. Ni nyina ne se match ni mo. Oh, there be probably for Hakim. Hakim nkomra na fe. Yanto aso. Enti Badwam na o hwe no enti no I think obi online so me do for no pay ya mo ache mo akwa abado Badum TV Badwam so na the eyes for mo ye delay 0302 211 701 702 703 704 oba enti ohu TV no so yankasa wo phone no so no low TV no volume don so amaye boy man komo no fine at the moment obiaba me do for me mo ache e mo akwa abada Badum TV Badwam so oh kafra mu fanche ye pa mre no ya na ayeketu e kwesi mi tenam se wo be ka bibia na de be ja de bra peli ke ya onim se de gidie ne se me be deputy health minister asemo enti no hwan asan kwan original sound kwan anope ye mo ache mo akwa abada Badum TV Badwam so Meso watching. Yeah, that's the papa. Some quite free here no pay. Original some quite me free thank you. You papa into way. You madam was saying no juma ye kakra na kan say we NDC lecture omo ban omo nchi ade potia nchi omo bebo aman no to munyai ena akufuado ena Bawumia. Yeah, me pese the catcher NDC for no. Yeah, that's papa. Your last call and your funny elder. Elder no pay much more kwa Badum TV Badwam. Me that's it. Ye mamo adwuma pa na adwuma pa mo ye. Ya me nshira mo. Na ne America na say asem no akodi Supreme Court a. Mesre say we omo nyina nja na ye hwede man no beka. Prise mranu nyina titawo nti ne ye be ka no ebeboa man no a mom ye nsom na ye ntu anamo edamase ye da se papa ye nyina ye da de so na ye phone in se no ye mfansi enim se wo chi ye chena de pache ne ye wo nkwan ye hia ye be se bia tum na fe ye ne mo didi nkomo se ya ye da se kwasi em se mre no aso ne mo mame enka ye tie fo so nim se me na adwo apana man da fo ya me ya adoma 30th May kwa kujama bre wakama ebi awo bi utime boa me ai
kan ye hono makoja me na papa bi ekwan uzi enche me mumu na mba beto dwa na emwa bi adofo wo esom de boa efia amankwa ebia wotim de aboa mo se ebia simpani aka to se oyonko da enoda ena ne ade ato nani no so no apreso bi obewe na nani ni mienu nyina na ade ne kotoso eti na ade to ne nya wa na ohu obi ufuru ne huma nti we no obi ufuru na de mumu beto ho na ma no mumu na mba beto dwa na aboafo etini abeboa efia amankwa ketu bi enso ne fa nkokora abruwa no papa na de yie ba na ka se twom na daka boya yede nti na de wo kan sie se mumu no beje ama ye de a eka de ama ye bo mpaye ne ba de a ne so beje o se ne mumu ni nti yo ene insurance no mate nti ayie no ne bibia ne bekoso wo kumase nyenche ne ase ti wo kumase na oben me a no aba na me na da fom no ne na tena from crab just say like ye wo ye nyina ye ne no a ti na ba bia wo bia rade mfa okra esi abusua nyina mo shedding na na ti wa onso shedding ipa abusua nipa miensa akọ atagodi emu oya nti dwabenfo nso mo nkafra na ti wa kafra ate woni abusua ni nyina ye kọ agudie mu nsama ye krado ereka se de buadi ba na fe wiki mu tinatus se no wasua wotie de oka o se dia metie o watinze metie se enura de na se no kan de enura de na mantimi antie fu o de kasa we ne mo o kan de sabade ye betwa so ene no kwasi me di wachi a we na so o bi kami ma ye fru so ate so want me anyi we ya no a ti muntie tinatus wo wise wo asumi o chan as a bonyum but a bonyum condition yenko assess ya so no na problem bi en free ho o wie pa ho se pe mambo atema wom na o de atoa so na fe asemidi kan nkomo bi e ho nso na asemidi kan ye hwe de ebedika ene ye hwe efina uso nsuo to a ofia na yada pa dead okay nti eno beba na fe pensem mu akwasi de atoa so that's it.